أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى وسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. Puas dan pamuji serta pagsyukur pa Allah Subhanahu wa taala. Baya-baya pila adlaw rakuman deng habiyayaon. Dumagpak na kita niyo pa bulan mulia. Bulan amuin tiyatakad-takaran si mga bariman. Amuin bang aun dapat insila may nang nakataan in bulan Ramadan. Pasal sinog nila sin waktu, iban kahalga sin waktu, iban kabidda sin waktu. Kahurmatan deng Allah Subhanahu wa taala. Amin doon haon madawhat sin ipon in sa lago-lago pahala nakabidda deng katanadlawan iban sin bulanan. Sin patahunan. Ini katantan nagbubutol ingkatan mukmin muslim
amuin bang aun dapat di sila magsasaw singgin hawabaran nila habang mayan amoy hindi malupasin waktu yaon mahinang nila katan ibadat amoy in piatar rang sindaak sin Allah Ta'ala pamhut na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini katan subay ingkatan muslim nagdaraawa muslim mu'min nagdaraawa mu'min amin matuk maun patiranan sin sara sin Allah Ta'ala muning Quran maha mulya labi luwa na pagpatarang sin daak sin Tuhan Rabbul Alamin amuning pamu natuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hisisin nakabutas dain haamuin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabutas siya ring haagama sin Tuhan Rabbul Alamin in tiap-tiap ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inpuunan niya ring Tuhan Rabbul Alamin daing hakabtangan pahiwal inyan katantan daing Allah Ta'ala di nato manjari lamuran sin katu hinang di ta manjari lamuran kabtangan di tanok manjari lamuran subay in katantan labay reng amin na patarang sin pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu uno-uno na sadyain na para tumbawon kanyo sindaak sin Allah Ta'ala doon na hadya kamu ay na kamu limiulakad doon haamin kabayaan niyo katanaman niyo hasabab yan bang kita timindog kakatanaman ta nasubay na isab kita yung maglawag sin sulga ta magpaon sin sulga tasuran ta sarab kita yung nagbaya sin kabayaan ta bang kita humarap da paagama sin Allah Ta'ala subay doon kita magada aturan sara niya doon hakababayaan niya karena siya magdirihil pahala amad tin subay hatiyon na to maraya hadis patumtum kato tanyo kawakan na to ini kitab di Bukhari riwayat din kan Abu Hurairah menarun nato lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ambok waktu simud palam si masjid serta demikian naunusog simud palam si masjid si mambahayang ubos man siya si mambahayang miadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya si malam siyambag sin Rasulullah in sa salam-salaman niya pagubos ampa siya iyan balik kau madto magsambahayang sabab wala kau nakasambahayang nagbiing siya palugal bakas niya piyagsambahayangan si mambahayang ang panaisab siya nagbiing madto pa Rasulullah si malam damikian siyambag siya sa salaman niya iyan na isab siya balik kau madto pagsambahayang karena wala kau nakasambahayang nakato nagtumbang bing bihad to ra injimat so doon hay ni paghikato doon hay aon long niya doon hay aon walladhi ba'athaka bil haqqi ma usinu ghaira fa'allimni long niya ibot pa amin nagdaak kay mo hati ni maksud Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak kay mo sing kasabunnalan di na ko lang niya makaparayaw ring sinaming kita mo kako sin pagsambahayang ko Hindu ako hati niya nangayo siya pang Hindu dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ay nilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya iqra ma tayassara ma'aka minal Quran basta kau sin kaingat-ingatan mo na roon dahil halam sing Quran ayat halam sing Quran
Yang matarang kato in suratul Fatiha, lamod siya ring haayat sin Quran. Mahamulya. Doon hayaon, pag-ubos lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumarka hatta tatma'inna raki'a. Ubos lang niya ang pakaw rumuku. Sahingga humantap in ruku mo. Inihambuk hinang halaon sambahayang. Subay siya humantap na ang pakaw tumakbir. Allahu Akbar. Supaya kaingatan iwan karungan si mga jamaah sin aun nagdarungan kanila sin hinang. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. In imam hinang magdarungan sin hinang hapag sambahayang. Uno-uno in hinang niya, ayaw ko lumumba, ayaw kau amuyin dumungan kaniya sa paunhaon mo siya himinang. Bihadin aturan niya. Na, ubos lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay aun tumaknina niya, hati niya humantap na amuna, imbutang sin imam, ang pakaw, murul. Bang siya makatakbir na. Thummarfa hatta ta'tadila qa'ima. In mahuli ang pakaw timindog tu'lid, amuyin humunat na inhawakan mo katantan, ang pakaw ramikyan, tumakbir. Bihad to. Hati niya, in tumakni na sintindog, yadto sabay tulid na in uno. Biya da sin bangkaw nagruruko, biya sin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hunat na in taikod mo. Biya lang niya sa kaulo labang siya butangan baso taga tubig, hatasin taikod mo rin siya maligid. Hati niya hunat, mabuntul. Labi-labi na tuod, bangkaw bihad to in butang mo, atod mo palugal susujuran mo. Hasupaya bantang sambil sinliog mo iban sin umo, mag-akad iban sin hawakan mo kata. Kaya na bangin atod mo paruhul siki mo, nagtutok ko ino mo pababa. Iban sinliog mo. Na pagdaatod mo pa amuyin, butangan sin tuktok mo, iban sin iniilong mo, na inyad to katantan hunat siya. Amon tim pagianon aun tumaknina, aun kahantap sin hinang. Pagubos lang niya roon, masjud hatta tatma'inna sajida. Ang pakawlong niya sumujud, sa kira-kira humantap na insujud mo. Kung ano humantap insujud, sing kita, bang nakasujud na impito ang gauta. Uno tayong pito ang gauta yan. Dieta sin Abu Hurairah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'adhum. Al-jabhatu ma'al anf. Tuk-tuk iban sin ilong, dumagpak pa susujuran. Bukon niya angkatin ilong, tumagawa subay siya pag nganimbutang pa susujuran. Lamod in ilong pa tuk-tuk. Bihan yan. Pagubos al-yadain, 25. Bang siya sumujud subay kumus in 5, bukong kia kangkang, sabab mangiblat ing gulamay mo, harap pakiblat. Tumar rukbatain, 2 tuhod mo ramikyan, bukon siya kia kangkang pa, kid in tuhod, subay siya kumus da isab, marayaw imbutang. Wa atraful kadamain, iban sin duhul siki, patindugon mo, mangkaw sabo, si musujud, aun kay banang kya kalit pataas, in siki, hawak to nagsusujud,
labi-labi na tuod bang siya ubos dahil pagsujuran, limingkod, haot duha sujud, pag sujud magbalik, yato na kaya kalit-iliin si kipataas. Wala nakasujud impito ang gauta. Amo yan, indeng mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos lang niya, waf'al dhalika fi salatika kulliha. Bihan in paghinang mo sing kataan, sinihinangon halawon sin sambahayang. Naman jari hajaman na to ini, kamatauran, biya wayroon na to biya nagparuli. Bangman hajama kasambahayang. Halaw sin bulan puasa ini, matao din ibadat sambahayang. Amuin mapatut pag-agaw-agawan, pag-apasapasan sin Muslim bariman, karena sin laggo, sin pahala, hihinangon doon halaw man yan. Saan kapiligruhan, bang di kumugdanin sambahayang ka? Biyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis haupo-haupo. Aon dahing hamanga magpupuasa, di makahampit sin pagpuasa niya, amo rin hapdi iwan sin uhaw. Aon magsasambahayang, way kahampitan niya ruwaing, dahing sin laol, iwang karo. Mahita, bang mabiya sin pagsambahayang sinambuk sahabat ini. Amin maghinang sin katanaman niya. Bukon miyagad deng aming kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin long niya insiya musabaqatul imam aw musawatuhu fi af'alis salah. Duma maglumba iwan sin imam magsambahayang atawa dumungan hakahinang sin imam. Di kita man jari dumungan. Hambuok na kita makapagdungan ibang sin imam, hawag to simpag, amin. Jawab dia, kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha ammanal imamu pa'aminu. Bang mag-amin na imam, pag-amin na kamu isab, akad kamu. Biha. Mapuas dito, tumakad kita niyo sin, suko na to. Biha. Subay na siya maka, uno. Sa babing kapiligruhan niya, rangkaw na kaon na rin ha, imam, yari biyabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan Abu Hurairah, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yaksha ahadukum idha rafa ra'sahu qabla al-imam, an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar, aw yuhawwil Allahu suratahu surata himar. Way kakabuka sinamuk din kaniyo, amin mangunang-una kamuray nga imam, bangunin jumato kaniyo, pindahan sin Allahu Ta'ala inuniyo sin himar, donkey, adlaw akhirat ikaw rain tao inuumo himar. At tawab yata doon dukay law niya, sugpat niya, gantian sin Allahu Ta'ala ruparagbus sin umo, himar. Ini indeng mga makabuga. Nasababian subay kita maayad. Impag-sambahayang jagahan na to, dua parkala sa laggo-laggo. Amunain tutugin kabuga na to patuhan Rabbul Alamin. Impagyanon tutugin kabuga in mu'min mabuka siya, di matay main ibadat niya. In mu'min mabuka siya, di mawista in sambahayang niya. Kataan sin kabubukaan doon kaniya. Sababin mu'min, sifat sin mu'min, bang siya mapatumtum sing kasaan niya,
magtuy matangkasin bigi jantung niya. Sinbuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Banghi kabaita kanya mapatut niya hinangon, makakugdan siya pahinang sa rayaw-rayaw, magsumong yung pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta way pagtawakkalan niya rugaing buat malayang kantuhan Rabbul Alamin. Bihan insipat si mga bariman. Nasa babyan, subay kita niyo maayad hakatan kakahinang na to. Kabuga pa Allah Ta'ala, subay tutog, hawak to kita himihinang sindaakan sin Allah Ta'ala. Amo na yung pagmarayaw na to, patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung pagyanon ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mo karna mo, biya mo sing kikitain Allah Ta'ala. Biya mo sin iaalop siya, hawak to ko himinang simpyang daakan niya kay mo. Na, bangkal na bati mo siya kakitaan, ang paway rapat kakitaan na to diha dunya. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mo karna mo, in ikaw kikita niya. Wayroon makalibon, patuhan Rabbul Alamin. Pakarajaan sin ipon niya, misan hawno nakabutang, misan tigidlom bitu-bituhan, kikita sin Allah Ta'ala in hibal, diurungog in suwara. Biya na simbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakod-lakod sin siki sin sanam itom, nagpapanawha, bato itom tigidlom bitu-bituhan, diurungog sin Allah Ta'ala in lakod-lakod sin siki sin sanam. Kikita niya intikang madtumari. Biha. Amo yanin kawasasin Allah Ta'ala. Asawab yan. Hahadis amin biat battaka inayan to, subay aun tumakni na hakata. Nasabot doon karna ingaton na to, yung pagyanon tumakni na rukun sin sambahayang. Bang naig in rukun sin sambahayang, di matay ma in sambahayang ta. Kan natuiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambahayang kau madto karna wala kau nakasambahayang, parahal nakatu nagtumbang bing. Himinang ini hinang sambahayang sumagawa, di matay ma in sambahayang ni. Nabi adin na baha, inji majatu halauman na to. Pagkakitaan sing kaibanan, kauhan karakaat tarawih magsambayang 5 minit dah in kauhan karakaat. Biadin na ba in luparagbusin imam ibansin ma'mum habihanin kahala. Naon waktu isa in sababhangkan in ma'mum makahinang pasal day sabday ha imam bangway tumakni na sin imam. Amin tumakbir siya sung rumuko, yari pa siya nagtitindog Allahu Akbar, nakauna na yung ma'mum rimuko din kaniya. Bihan nasa babet to miuklas tumakni na haruko, suway na to tumtumon in kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, thummarka hatta tatma'inna raki'a. Bangkaw rumuko na, subay humantap na yung ruko, ang pataw, tumakbir. Damikian, doon ha, pag-iitidal. Ini-itidal, amunain, ubos kaw rumuko, ang panakaw timindog buntul. Yung pagtag ka niya yan, itidal. Hatin niya, timindog buntul, hiyo natin hawakan, madtubiya sim pagtindog mo, hawak to ko himog takbir. Sinsimud ka palang sin, ibadat sambayang. Amuan yung pag-ianon, aun tumakni na niya. Ang pakaw tumakbir, Allahu Akbar. Biyan. Manjari,
doon haamuin pag iyanon kakahinang si mga kasahabatan niya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na lang niya in pagbabasin mga makmum makad ha imam at tawamiya makad ha imam hawakto sila sumujud kanu yusalluna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a raka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu lam yazalu qiyaman hatta yarawhu qad wada'a jabhatahu 'alal ard. Kita kamu yan. In mga ma'mum hawaktu miya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidahu. Ubos deng hapag ruku niya. Rabbana walakal hamd. Laung niya in mga sahabat lam yazalu qiyaman hatta yarawhu qad wada'a jabhatahu 'alal ard. Masih-masih sila nagtitindog. Masih-masih nagtitindog mga makmumin. Di sila maghibal. Subay nila nakakitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magpak na intuktok harap pa lupa susujuran niya bang lupa. Bihan. Ampain Rasulullah tumakbir sa babaon hambuk riwayat hatta sami'a akhiru qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bar. Subay nakarungugan nila in suara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imian bar ampa sila mawa sumujud. Nakita na kamo sin jatuh kato taniyo hapang sambayang nato bihaon. How no tumak nina. How no tumak nina. Aun waktu in kasaan day nga imam magdasin sambahayang ubos mamasa simpatiha mamasa ayat pila-pila na ring ayat way pamisan nalulukin hawakan niya rumuko yan tunayin Allahu Akbar. Aun waktu makauna nain makmum labi-labi na yung makmum nagjajakabihan mabaya siya sin masamutin hinang aun kaibanan yung makmum timatakad na imam amuyan indeng hamanga kasaan magkahinang nasabihan subay na to ini dayaon in kahalan na to suway na to hatihun marayaw in hinang na to paamuhon hasupay ari kita niyo mabiya sinamin miyakad amin simud palam si masjid siyak dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si malam kaniyalong niya balik kau madto pagsambahayang karena in ikaw way nakasambahayang may taiyan way nakasambahayang sin nagsasambahayang maana neri tay maunin sambahayang napajato niya amo ini nasabihan sambatan dahi Syekh Albani kamatauran long niya biyayaon misan pain nagdaraawain sila ahlus sunnah wal jamaah di sila ahon mag-inu-inu sing kakahinang nila misan niyad wala na nakaamo matarang in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na kita niyo mag-review sin mga inikatan, labi-labi na parkala, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ada kala naniguro kita niyon hinang nato kimugdan na sa kalipalso katan. Pasal sin wala kimugdan. Ngayon na kita niyo magsusung paamuin. Bulan ini, pila adlaw rakuman hati ko, pag-abot sinahad ko ni sayaon, magkita na simbulan, bang kakitaan yaon, nga magtuy-tuy na kita niyo kataan magsahol. Kasud na kita niyo palawman sin bulan Ramadan.
mawista na inamal na to katantan, makabida day nga katan adlawan, karena sin kamulyahan dirihilan sin Allah Ta'ala ang mga adlawan sin bulan Ramadan. Amin, makabida day nga katan. Ini amo hadyan siyabot tarihay nin parkala sin tuma ni na iban khusyu sa lagu-lagu. Mataod pakabtangan sin manusia, hipaglamod nila halom sin sambahayang sin wayroon lamod. Biha sin pagsalam, hawak to sin pagsalam, bang sumalam na in imam, al-isyaratu bil akafi inda taslim anil yamini wa anil shimal. Aun waktu ron ini na magkapuklasin pagunuta, hinangta. Sampai biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ini, ha mga kasahabatan, sin hinang nila, magkahinang hikakanap ha amin ibadat, wala napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaman tumauna bi aidikum ka'annaha adnabu khaylin sumus. Innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhi wa yusallimu ala akhihi min ala yaminihi wa shimali. Takaw yan. Aun yan, bang sumalam magad pa iliman niya para yaon bang harap patuo. Aun pabasahon sinwayron basahon doon. Bang harap maripa tuo dayaon in lima, bang harap maripa lawado kuanon biha tampanan. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno palaw ning kulikutin sin lima niyo, anayan ikog unta. Hati niya maghibal pa. Bangat ja biutang niyo na dyan lima niyo hawa at asimpaan niyo. Ang pakamu si malam patay manghud niyo rapit niyo patuo. Limingi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insi alam mo tay manghud niyo mo nagsambahayang. Hawak tu yaun. Aturun mo na sila ang pamusalamun. Bukannya rin pa kawin mahalop paunahan. Assalamualaikum warahmatullah. Bukun ka bang kau sumala, maturun mo na intaw si alam mo. Bihan, inaturan. Na ini pagpatuntun hadya, bukun ini kami nagpagawa dihay ni bat, nagpakila kami, labi kami maingat. Bukun, in maingat, sara sin Allah Ta'ala amuin, piatarang taha waktu ini. Karena inday nga Tuhan di magkasa. Dami kiyang inday nga Rasul sallallahu alaihi wasallam di magkasa. Sebab niya makadaturan sarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo hadjad tu imbya mga pagbisarhan ta kalu-kalu. Inyad tu mahinang tanah matakadam sabab mataud-tuod lialamud. Hinang bukon lamod hakakahinang nato pag-ibadat, labi-labi nato sambayang. Hapag air damit yan, mataod pagbatbaton sintao. Hapag ukas pa sin lima magtagna, aun nabatbaton. Kataan sin tilawasan sin pamaranan, yaon, aun babatbaton. Way, makaminsan da. Miyan adya ko bismillah. Marahan na kataan. Amo yan in luhay sin agama sin Allah Ta'ala. Amuin hiparaka to taniukatan sibu day makahati iban sibukun makaagad magsibu labi luba makaagad silahang kadarajat dito hadlaw akhirat bang sibu ing kakahinang nilariha dunya insyaallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan haagam Islam, murah-murahan in pagpatarang ito amuin makalapay kita niyo ha amin kataw tay manghuran na to kapasampayan na to in hadis biat batta kawaakan ha kita Bukhari supaya kita niyo amoy in di putingon sinsiyo-siyo manghimuting ha pag-aagama amin matarang yaon mabas sa takinala in lafaz niya iban sing kamaksuran niya supaya tumarang tuod pambuk-pambuk din kato taniyo insyaallah ta'ala. Murah-murahan in waktu na to masuok na sinahi pagkukugkuyag sing kita niyo sarta tagamahon na to in ginawaran na to himinang sing katan hinangon doon amoy in bang aun dapat in katan sin hinang amin kimukugdan doong kita niyo haon umupi labi-labi na tuod labay ring haon dalil na to deng ha Quran iban sunnah supaya bukon kita niyo mag duwa-ruwa simpakaradyaan na to karena wayrong makatanto rin kato taniyo simpangumulan bukunin katantan subay hadya na sakit ang paamin makaw na rin kato aun waktu ballog-ballogan wayron sakit-sakit makaw na rin si mga kaibanan nagnanamnam si masakit inyan Allahu Ta'ala nagbabaya sing kataan so biyan subay hadya kita niyo bukun hadya halom sambahayang kita simusugpat patuhan Rabbul Alamin hakatan sin waktu bang aun dapat amin di kita niyo malipas supaya in hidayat niya ikatukbal kato. Karena apabila kita miutas dengan hatiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maigin hidayat sin Allah Ta'ala way pagduarwa wa may yushaqiqillah wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Isi-isin nanaikod hati niya nagduwa-ruwa sing kakahinang piatar lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taikuran siya sin Allah Ta'ala nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam bang siya abutan di makapagtaubat hadlaw dunya na makananam siya sin narka jahannam haadlaw ganakan. Nasabyan sabay kita tutug doon na amuin kakahinang sindaak sin Allah Ta'ala karena yaon doon haon in matan panghindu bat siya na yung kahinapusan daak iwan si maksi kita sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala labang siya in daak si maksi kita sambil subay taakaron di kita kumadugaing pangadjian buat malingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه
ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر